보세요. 앞쪽에 계신 분. 수십 마리의 바다제비가 날아다니죠. 천장에서 뱅선수만 떨어지는 게 아니고 바다 제비 똥멍게 같습니다. 아무나 하세요. 이 친구가 알았어. Арал болохоор нөгөө нэг амны орон сууц мос тиймэрхүү өнөдөд орон сууц яхан бол нэлээд үнэтэй гэж хэлсэн. Арал амжаас хэцүү болох тий газар болох. Тий. Тэгээ жижигхэн болохоор Дээшээ тийшээ явцсан. ийшээ бол төгс сурлаа шүү дээ. Уул нь энэ гоё байгаа тий. Тийм. За тавдаа авчаа явах гэж байна юу? Гэмээр жоохон хэдүүлээ авах гэж. Энэ дотор аян захиад шүү дээ. Тэр дотор яг байгаа л. Аян захиад шүү дээ. Вау. Энэ nice. Тэгээ. 전장실 뒤쪽 하얀색 구명정에 각 층마다 분산 배치되어 있습니다. 이 구명정은 비상시 안내 방송위의 태선 직전에 입으시면 됩니다. 직원분이 착용 안 하셔도 됩니다. 비상시 일반 조끼를 입으시고 저런권에 입으시고 주로 입금만 목근 가슴권 허리끈만 연결해 주시면 무료에 잘 뜹니다.